I pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal, dobrodošli u još jedan novi video. Eto, posle popravka kočnica na 560, desilo se to da su poprilično propale kočnice i na ovom štore 404. Naime, šta se desilo? Kočnice su, da tako kažem, podmazane. Znači, desilo se to da su propali oni semenezi koji drže ulje, da ne prodru ovamo gde su kočnice. To je inače ulje iz menjača ili ti diferencijala, kako hoćete. Možda i iz točkova iz diferencijala. Da, možda i iz točkova iz diferencijala, možda i to. Vi znate, ko prati moj kanal, da sam ja to menjao kada smo radili kočnice, međutim, eto koliko je dobar kvalitet tih semeringa. Propali su i sada ulje ulazi u kočnice i bukvalno ih podmazuje. Dakle, sve to lepo radi, sve je to ok, ali nema nikakvog propadanja kočnica, nema ništa, ali jednostavno stisnete, traktor ide par metara i tek onda stane. Znači, bukvalno su kočnice podmazane od strane ulja iz menjača ili diferencijala. Šta mi sada planiramo da uradimo kao neko, onako, kako da vam kažem, prelazno rešenje, a to je da probamo da ih isperemo sa flaminom. Dakle, to je sredstvo koje služi za pranje delova i izuzetno dobro, dakle još bolje pere nego benzin, znači još bolje nagriza, tako da pokušat ćemo da isperemo kočnice, s tim što posle mora da se ispere i sa vodom. Sad, kako mislimo da to izvedemo, samo da vidim iz kog ugla da vam to najbolje pokažem. Evo, Ćale je već uključio kompresor, dakle, evo vidite čime ćemo da radimo, dakle sa ovom pumpicom i naravno to je pneumatsko. Sad, kako da vam ja to najbolje pokažem, da probam s ove gornje strane. Znači, znate ona rupica, evo, da vidimo, samo da vidimo gde je to. Evo ga, dakle, kroz tu rupicu. To je rupica, inače, kada propadnu ti semerinzi, da tu kapa ulje. Mi ćemo kroz te semeringe, kroz ovu rupicu, pokušati da, znači, preko onog crevceta, pokušati da tu uštrcamo taj flamin. Probali smo sa benzinom, ne može, a sada ćemo probati sa flaminom, pa da vidimo da li će uspeti da bar malo poboljša kočnice, dok do tamo negde kada nam više ne trebaju traktori, i onda ćemo najverovatnije da skidamo čizme i da to ponovo sredimo. A znate šta znači skidati čizme na štore ili uopšte na bilo koji traktor? To je jako težak posao. Zaista nam se to ne radi, ali šta ćete, prinuđeni smo, bit ćemo prinuđeni. Međutim, samo sada, ako bismo mogli sa ovim flaminom da ih malo isperemo i da vidimo da li će to da radi, da malo bar poboljšamo kočnice. Vučemo ipak teške terete, pogledajte kolike su to prikolice. I evo vidite, Ćale je počeo ovde da to uštrcava. Moram malo da se odmaknem jer ovo ipak leti na sve strane. Evo, kapi. Malo na jednu stranu, malo na drugu stranu, pa ćemo da vidimo šta ćemo s tim. Vidite kako to peni, dakle to je specijalno za pranje delova. I evo, pošto smo isprali kočnice, sada smo u onu posudu sipali vodu. Dakle, ovaj flamin kada se
koristi, obavezno mora da se ispere sa vodom. Tako da evo sada vidite kako crno sve teče dole. Voda je baš crna ova što teče, tako da nešto ispira. Sada vidjet ćemo kako će biti. Evo vidite, opa, ne vidite sada koliko je to crno. Sada malo donju stranu, vidite čim se pojavljuje pena, znači da je tu flamin taj izlazi. Znači ovo nije dugotrajno rješenje zato što će to ulje, ukoliko se semerinzi propali, ponovo da se pojavi, ali čisto da bar onako malo neko vreme osposobimo kočnicu. Evo sad ćemo da testiramo kočnice. Opa! Dobro je. Ajde sada donji točak. Opa! Evo ga, potpisao je. Odlično. Odlično. Da. Nismo dugo čekali da se suši, ovo treba malo više vremena da se osuši. Nismo čekali ništa. Nismo čekali ništa, da. Tako da, dobro je, kako je bilo, sad je fenomenalno. Bilo je, bukvalno je izgubio kočnice toliko da bukvalno ono na ravnom, malo sa većim gasom ako vozite i probate da stanete, znači stane, ali na par metara bukvalno. Trebalo bi ovdje gore izbušiti po jednu rupicu i stalno ispire. I onda jedno šrafče tu da se zavije. Da. Jer on ima dole da izlazi, ali nema gore rupice. Da, nema gore rupice. Ništa ljudi, eto uspjeli smo bar na neko vreme da rešimo taj problem sa kočnicama. Dakle, vidjeli ste, propala nam je kočnica, skoro bila i na 560. Evo sada i na štore, mislim na štore je već neko vreme bila oslabila kočnica, a sada je ovo već bilo katastrofa. Pokušali smo benzinom i nismo uspjeli. Da, pokušali smo prvo da isperemo sa benzinom, ali nismo uspjeli, bilo je, pa može se reći, gotovo još gore. A već ovaj flamin radi posao. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Lajkujte ovaj video, zapratite kanal, komentarišite, dajte neku ideju za neki novi video. A do sljedećeg videa, veliki pozdrav!